Ubah sensar lang do thaba MLA bat kertong ke United Democratic Party UDP ulaong pakajimi jong u banya khun yak election MDC syakech EDC gede namar uburom yak rai ki pajba ki bala penbor ya u banya khun yagani ki election MDC kumta ula pen ko ngo yalade hak rai u pajba ubah sensar lang do thaba mata elektrik rempang ula pendep yak jing thap kerteng ha office DC East Khasil Shillong umo kertong syakech EDC nagamta ki election MDC kapan salong hak arpoi trik menta ubanai na soyong Nongspung constituency naka party UDP uba sensar lengdo thaba ula kentat ba omdan kano jing pher jingmot hapo kayeng kasem naka jingmi yakun uba khajong uba nathal ramai naka congress namar wakari geriti sensar pajba uno ula benekun bat kasyong hau pajba banrai abakli uba sensar ulong ba umla man kren sarong ba udai uba tof namar bahaki election hab benekun bat karai kasyong hau pajba kuman kedau hang ni kasoyong Nongspung constituency kadai ke constituency ke basyong shit pat ibang bah hakani election MDC nama MLA barim uba samlil banyang unya khun MDC na NPP bat nakaju kaying ulet HDR lingdo arngot kinemi madan nalor kata kiwik sing san partai kum ka VVP bat kiwik de kajingele yakni election MDC na siembet ba ngaburom yakan jong pajba ngalaya dak linti kadon ke election committee kadon sangut ki candidate ba ki bakwa ban apply kani henry habukut khasau trik upajba ularai penjele mengai ni kinti tangan burom ya ka ra jong pajba option magri chile TV dari be gamon juga ha juga de kesa ha ko ba ni nomor ba mo kiswa ka tan mi tan TV ba mi kiswa ka kerteng juga ba ko hama dari kun jadi leaders dia lo ki di kesa atau ni iba ko tan kelas sen terus bakal MP kum kata hari komdon ka clash komdon ni ka panong meidi ka ding pher jimot chien komdon kum kata re la kadika it is a democratic country anyone can fight the election so ano no ba kai kala komdon ni panong namdak panong ka dan ni pher jimot chien ki ba kwa yale kenyale kenyi yale let's go to the election and fight the election. Mo, kuno PE ke district council. Kai EJP ke district council. district council. District council ni kadi namta ka imlang ka salang ba pait lang ikisnong ibede lang igima bede ilaka khamta me ipuru sam ka jingwan jonga do pait ba wa ai ka mandate janga namta kan ni ka district council hakwa man penklan susu iki an berada don lupa man penklan susu ni an berada don lupa berada don lupa district council but anong EP menta tangna kerteng 22 soyong Nongspung ndo apa ngi kombong nadu pasdang hi kani vladep bede bat ke district council ex mo ex MDC kitrai kumno henry menta ka jingwan de pajba ka ayang mandate nakwa hi mangan lum ngan lang man pen bha susu mo with taka jimut perkhat jonga mo jing sempang ga jonga nakwa hi man pen wandor susu ba kanono kam bangale kabadai apo shnong ne badai apo kahima nginle batsinshar ya kanono kam man ai kanu parai habashit habashai pajba kinhun bangaru ngan hun kamesim ha bangale chupat ba mo ko mga pan jika shan ba la shan dang la job ro kum ta hinga pa pan trei ya kanu kam ha ba shit ba shai man kran ni bla dep ngi bla KEC jong ba yelam hi dai da party UDP ngaso ka biang pada hatu kapor manong man kran than jong ba dei ka party UDP kai nadu president nadu ki nangkit kam jong ka party ba dei po state la partai kambonia hari ka jingkwa ka jonga tanga nglawan nang tu syakmat then only I will give my best for Kari Kajat Benrio kumutaw MDC. Thank you mo. Bari du konsep babun anak pun klan susu yan bari kum ka isi mane ngala klan sepang tu grassroots governance tang na kerteng ru kelas tunat prat in Aibor ai dor bar snong start from scratch mo
tangin ai ka bor hai ki dusa council hai ki dorbar shnong ba makihi kin pet khambha ke bedei ba shnong bat ki sara pres for this council kumta tepta So yung i yung perlu di hati di election di sini kan may ang betul betul walang election na Soyong de latip hi warobor kalau kumta hi rei mentang ai it is the love and faith of the people yang yaga yeng ba ka party ta kum lai hi in the election emale ladap bagi pai ba kum bolong hi imla ban thi di pai ba da kapisa rei ngi thi di pai ba da ka jingit emale ne MDC kaya soyong te ka songset bi kumju di pai ba sin minglarai ngla bra tanganget ni election in long bi kumta da ka jingit ngile chu pai ba ban persutu MLA and MDC inya tristam bat ngaru da kamesim ngo surit ngapan ke jikasan ning pai ba bikin ai lang ta jikasan nam ta kan MDC election di bilang em nga nganum jer irono party nga borom dut ikini political parties nganum kran is pangno party manong irono henry ngit kran be ya ka party kepada jong ke United Democratic Party ki hima nong spung hima soyong kadon du ka snat hima ka badai hanti nongwa motomur ka ba share lang ka border bat ka state Assam tanga kwa ba pajba badai hanti ke snong te nongwa motomuru kindon ka jingsong sup hanti ka thai nongwa motomuru tanga du lightly himat mga kwa even stress himat baningkong kari kum ka grassroots governance. Number 2, kuma baka party kabla bat ki isi party UDP kanika isi bladap kla tristom ban pet ya khoi ke suba baderu ka solid waste management. But number 3, kum to geographer ma masters in geography ng majule kini mapping through GIS ngakwa hi ba kini kisnong ki hima ki ilaka ki badan hapo ke district council tindan proper boundary and proper mapping population board Betul, pinap niya. Mga pila program ng election na nariya sa online. Ako even the top fight between Jongpi, XMLA, pati bahagi. election is election nga te kam mat tough yun na tough kumde hering apay BLD ni nakaliang ka party UDP pat nakaliang jong ngilong prepare ngin pay pitang nagbanta jong we will go to election and give our best. Tigmo piyong mental.